Nande Bapa, mari sepelajari Mazmur guna tanggal 31 Desember berengi pergantian tahun. Ijenda lid dua pilihan tapi iban kami kari duana. Mari sepelajari Mazmur Indah referen nomor 807A. Nada dasar nai buat kami do semeningan C. Do sol mi do sol la sol sol la si do si la sol la si do sol la sol fa mi re do mi sol do si la sol la fa mi re mi do mi sol do si la sol la fa mi re do. Kerina ujung doni ngida keselamatan sirana ibas Tuhan nari sangap kalkalak si malang mentuhan singgaluh ngikutkan kerina parentahna ipan maulina lati sangap galuh mahulisi kerajanganna deharana baliras anggur si meramis buah naibas rumahna dengan anak-anak na baliras tunas batang saitun isa kelewat mejana bagai mepasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana Tuhanlah si masu-masu kam ision nari berai dandu kesangapan Jerusalem kida kau umur galuh karina ujung doni ngida keselamatan sirana ibas Tuhan nari. Mazmur cipeduaken referen 807B. Nada dasarnya buat kami do sama dengan G mol. Sol la do la la re re mi re sol la do re sol sol la do re mi re do mi re do la sol la do re do la do mi re do la sol la do re do la do kerina doni anggongida keselamatan sirahna ibas Tuhan nari sangap kalkalak si malang man Tuhan singgaluh ngikutkan kerina parentahna ipan na maulina lati
sangam galung mahulisi kerajanganna daharana baliras anggur si meramis buah naibas romana dengan anak-anak na baliras tunas batang saitun isa kalewat mejana bagai pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana Tuhanlah si masu-masu kam ision nari berai dahdu kesanga pen Jerusalem kida kau umur galundu karina doni anggongi da keselamatan sirah naibas Tuhan nare. Haleluya, siwah 167. Mi fa sol mi re do la do re mi fa sol fa mi re mi fa sol mi re do la do re mi fa sol fa mi re do mi Mari sindahkan. Tae maulu kagaluhan jana kegaluhan maba terang man manusia Selamat berlatih.